Piadang lockdown porhut sorkar pen sanghan nang ronji minipu mekri meklang pen towar kachola. Porbot LP School lo than bang phi bang hini tum ki cho son la pen tangka keron. Keton kelang atum pini pen kelang kapang cingasai kedeng. Kardom pini prime time berta long pen nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Bharat angkang pialong lockdown kapado kogajok arniwang lohan kacho jorchot pen ahe marit kachelana arada tum kangcher kalang it pen Karbeng long autonomous council upon towar kachula. Lang ikta bang so radaphan lapen lang ikta bang arong aphan non that piadang lockdown kedo kogajok methanga somarapan aneom ki piji aphan kaning ri amekri chepaklosi kaning ri konat pensin ne somarapan kachelana ipo tangte lake konat arong lapen konat a constituency lo nangli tum chini ikma Karbeng long life kelang aradatum lake dhansari constituency angkangarlo habjan chondro rongpi lapen longsing teron arong amohor lockdown ese ke chojia phan madu penta ke rapona vesi injin so me pen aneom ke cholong jia phan the anglote sangkeron atum bangji meni pura towar tot prong sarkar phan kacholang chojor cholang athai ve kangcher kalang idahot nili tuma phan komat sinang ke rap chojor cholang athai ve churi chongda tutulo athai ve pen nili tum non aswa akiso pen ajok nili tum kangcher kalang ika non kumat si nili tuma phan nang kerap abang ketu nang pia bang ave la si non ke nili tuma phan kumat arleng ke the si nili tuma phan nang kerap puma la non apor ke la si no hok sitame nang li tuma arleng ke tum an sitame nili tuma phan nang rapte ku si nili tum kado nili tum nang jumi nili nilitum oso chibulak pen ihidunta nang toyrup ihidunta asanglong le nang toyrup amena ve na pe nili tum hi chudun po so chibulak hi chudun po so chibulak nili tum han na hok le dun sita me tum mena rong amena ve manali to amena ve panin tum hana pachiru ite nili tum te bok charai le ka chen den chudun dun kali sita me nili tum han nili mena ve ko na pachiru ite asila sona bang na ngilo no nili tum rong bang ke lalu sang han kiron ten chenglok sita me rong se banang ko han pen chenglok apen alu ite bet imti ve okay lohan ka chojor pen si nili tum ke kireng penon ke jung lohan sita me nili tum chojor mo ve dedlo kasi nili tum ke kado ka ve sita me kangchir si kidu nili tum sang talong le sang pen chenglok nili tum han pirthe sita me nili tum ki chudia som an sita me nili tum aphan nang pia bang ave la si non ke nili tum aphan kumat arleng ke the si nili tum aphan nang ke rapuma la non apor ke la si no hok sita me nang li tum arleng ke the tum an sita me nili tum aphan nang rapte ku si nili tum kado nili tum nang election ahot nili tuma phan nang padok bo haidera phia bangke thang nang ke rapon ave pusi ronga sarpen ningduk chepaklang pon bangsunai pipedet alaman bangke ning handuk dok bang election ahot bangke ni de has tam nang padok bo kasi jokal bang no kasi pahay del mamas tam no sa sun kisum ke nang ra bedat ke kasi ni tum sta biasa ko ning ko je kasi no ni ku dem bangke aleng ite tum cm em hai tum tam nang lang nang di kena pamat jen pen sang idin gat ti idin gat tami nang lebek ngi nili tuma phan thonsari constituency pen ke haya bang pini nili tum chumo ve jun move apor hot konat lo pusi amekri meklang pen sarkar aphan ke rap chuhang pon tum stami nili tum da chumo ve no jo no na sona kisum botor ke nili tum e pai pu tum aphan han choyor chotoi stami non rat kangche rapor hot nang rap bek jipura Karbeng long autonomous council CM tuliram rong hanga phansi rat pen towar cholangpon news text report Karbeng long live kangcher kalang edake sung hello ke thenai pu banghini lo than bang pia tum mathasi adon ke choson among lapen chenam chodje aphan tangka sai kedeng
COVID-19 mate coronavirus ke sopanajok lockdown ke pha angbong kangcher kalang ida ke sungajok Porbot LP School along lo than bang phi ake hoy sangpi basapi ingtipi lapen assistant teacher sangpi kasang ingtipi atumpen patir piponsi hamren rongching don along kiduk dat arada phan ahem dam pen chethe ka chirim dun jia phan sangpi basapi ingtipi aredeng pen sang dali kecho ingti phuriathe harsun sabun ke ronpon pado alang lipen lo than rapet sangpi kasang ingtipi amethang awak pran ki mimidet lapen auto hai hoita kacheleng ka vedada jok amethang ake soki sung chibi kok si kangcher kalang ida ke sung kachitong atuma hemdam si tangka ke rona sai dengpon Porbot LP School along lo kachar diklin sumar atuma phan kapare tikang pen kichenglok api apo lapen alang nitumpen akirap ki pia diman COVID-19 mate coronavirus ke so kangdang phere memi pik lasi kachingrai dunji aphan hemche do clip nang jipu alam the than pere ponsi sangpi basapi ingtipi pen bang narkep lapen kasang ingtipi pen bang trok kadure det arara tumaphan akera piponsi aning kapathe lapen kapere alam the than ponsi sarkar pen kipia hukum papleng pidun joladak sarpi sarbratum alang litum choklem thekhe chodam thekhe kai sitami alang litum tar chubu pine hoton beleng chubu chot pensi alang litum adon chojorda mansi apok che pangreng seta me pinyar ni bangkalang litum lahai seta me hong ketia je phan phiri me la so coronavirus ke kachi unde rapi pula selang litum seta me hong ke damai he pen join alang litum ke chok yun asap so ki duk dolo no nili hin ben seta me nili long thek ana son nili asap so tamelang litum phan nili ning kang sampen pi pajor te kang lo đơn là ti sang cái tôi cái bơi chân phan để tôi chân phan ta rồi sang mà phải chưa ra cho rồi chúng ta cái sum bài đưa ăn cho rồi anh cà phê cái nình ri cái con cái cái lông pop là mà chị thì chú râu lăng cọ lồ long sor hem pen kitet long le ka choklem long le ka chodam long le la si niltum la teacher na thua hin pen asap suwet setame pine ari ke char sama sabun ki chinami phan nilhin pen ge sang tawan ne delo la si asap vet seta poisa si nili pirong hamren pen daniel inghi karbeng long live COVID-19 avor pen det angkang pialong kapajok pa media phanpura central government pen sai ke deng pon lake lockdown kang hapon hello lockdown kang hapon ke cheng sia phongar ni ke hot pon lake ni inkoi rai sia phan ni inkoi rai sia jak kang hapon judder phi ilitum india der long COVID-19 ke sobor ki clip jikali puthot kang dang bon thubo majok adun thu aphong lockdown pang dak pon thulo Prime Minister Narendra Modi pen det angkang piara phan kapachini pon laki puthot nikreser ke baphan kangker kang hapon along aru niphai ke thoman phalo lasong bong jangmia chiklo niphai kre phopen inko yang bong kenang sada sai ave pulote nangli a hongan barnang ne athe labang song bong ke ton kelang atum pen kapasik thektik lo donatum adon thu aphong lockdown kapang dak pon laki tokbor hinira highway labangso kang habjang mini phai ingko api kupipi ko son no kangker kupi son no kapajok ponji jang mini phai ingko yang bongjong se COVID-19 ke so over kang dang pon abi lipute state government ban radaphan isi abar sai ki pipon ikji angring halapu union home ministry pentan non hejong labangso putha guideline ki pipon dolo laso ki pipon guideline sa teng pen lipute asamalong rialong ta penang asona radaphan abar sai ki pipon dengpo laso along pangcheng ponikpo ok pran mate health service adun thu ingpu pon thulo ration akulat thesere kumbong akulat han parvo kasalon inglong lapen langa ok kasalon chojor cholang long ikpo inglong langa ok laso ang bong katiki kang hoy ahinta cyclem pon long ikpo inglong lapen langa ok kasalon a hemkong long hai hui pacheleng long po bonta la so chiklo jang mi po ang bong asamalong relong COVID-19 ke so over kang dang pon avilipute la si donatum jang mini phai engko yang bong sarkar kapathe ka ron teng pen hemar lo along le kaddo ka beta man peng ke do alo hiason man lo na news report rongbong terang karbeng long live hamren jangmi po ni phai kre phar ni pen aru ni phai ke thomar nian India Prime Minister Narendra Modi ahin pen det pi kangkir mate nation lockdown a hukum sodak pen ki pipon
Adun thu det pikang kira hukum pidet benapit ki ong dung arada tum kopi ko son asai ang ding se kapajok bonjima kachini kang tung chong hong prong ason si do thek the sang thek the an pinlo lasona por hot Karbenglong District Administration atum keton kelang anathu RD piponang jipu hukum kipi kapaso dakajok pini pen dipuarong supi along ta gari motor kebek tap lapen kiji pangtara tumapan kilang cari dun RD pontanglo lapen hukum abepin ben kulat kangpu han parbo ke jor atumapanta pajorlong ledet si plung laplo Aja katumke areng ahuke sota dolo. Halapu NH 36 kiborput manjalong sitame OC deka amithang chithordon plotsi towara long kacheleng tapagari motor kebek abang pu abang phia tumapan lang pangchingdon. News report Roshan Hanse Karbenglong Live. Pini prime time berta ke lapon sekang tonik lo domi thak me kardom.